Aduh, sahabat Abi, kita ingin coba bakso nih. Bakso Pak Abi, bukan Pak Nu ya. Kita ganti namanya. Kita minta mangkok lagi. Dek. Dek, minta mangkok lagi, 3 lagi. Bebas, hitung ujung. Medium. Zat. Udah ada harga. Punya beli-belinya. Bang Imran. Apa kakaknya nih? Bang Surya, lo dulu ini kan minta kursi lah ya, meja, kita nak padu. Beda-beda aja. Ya, boleh gorengan ambil piring hitam. Boleh gorengan tak? Hah? Apa ya? Ambil gorengan? Sini ya. Nah, gini. Nasi gabung semua. Ya, gabung. 4. Ada 1 lagi. Ya, sana. Yang sebelah sini sebelahnya. Ada ibu lagi di rombongan cat wajib semua. Gimana Bang Imran? Awal baju itu udah baju. Nyatanya kan baju hilang.
Ya, saya tunggu satu lagi.